wa arwan da pai cha UCEM agawa hejing itu wa kejing yo lat yang kibar kejing kharoi yang keni ke kamai keji yang kibar jelah po keni ke ri jaintia ko maya ke yang i khamtam la da kharun bi chetai po East Jaintia Hill District yuna ka wi kisngi nang mi nang kharoi ki dukan yang kibar jelah ta keni himan nga ko wakta ya ka menret ke paten yang ke ri jaintia ko maya ke yang i khamtam hakam kini ki por wa ki kon khunro em dia perdi ke jing kerdo kam kerdo jam ke wakro bha ne bha la da chike do ak kra sarkar la ko miuman hamre la da phai cha ki business cha ki khayi khaba kam ki da dukan da dukudo la yoy da dap ki bar jalla ti kam ko sen da thoi cha ka JHADC wo khnra ya ka trading license am kini ki bar jalla ki wo em ha keleng ki rijantia hamre do ne singim puyo e ke jubab ta ko ar ke jing tho ko da boy to jing to wa ka ten penar ne pa kamu de TV house ne mar hajar ar kubi ka JHADC de pass go ya ka resolution wa o timit no ya ki dak tho jantia wat ya kini ki dak tho de publish la de permit la ha ka me khalia ka zat andre ka wa snail si ong wa don ne ke singim pam pekra kam ya kini ka resolution ide boy la ka jing da wa ka JHADC open man sa ka bi ka special session jing itu wa open man no ya kiten penar untuk de dokam kiten ki wa hoy kelam po ka JHADC re penman ki da ka official sendar baru penam kam la ki dak tho jantia lengba ki department ki wa pair yang ka JHADC ta kini hi to ka daw ba ka wa penman i kam ka JNC wa wan penman ya kini ka jingi ki ka wa jai hani hakmat office yang ka JHADC ya kini ka jingi ki da penman ni ka surprise le ne ka wa sendet ne pa kenang yo kursu thia memban ini yo penrem le ne yo penmi kenu ka jing plumat an re ko wi dan hi ka jing tumu ta wo kursu thia ya ka JHADC ne benta ka jing mentoy ne benta uman sekiat go kata ka nong yeda ye i kirit pai na kini ki ha pai ki wa wan thlep na ki tuan ki state kini to ka daw ba ko peman i kam ka JNC wo mi chekmat wo peman ya kini ka jing ki ka wa jai